ke mang kilo 120 feet amendment nang batas naik phala ke mang kali latung ye biro ton master nangji pusi latung hele kyo che habit ke bang ke sidala bangso ke mang bang ke la song trok ke mang lang palu picok ke phala ma pidunda ke la ke tim Karbi Anglong ke ja pun Kuniram rong hang hello alami tongjong se arja don thik alami tongjong se arja don thik je nang tom phereri ni tom CN MP MLA tom da dolo nang tom athari kupine kache song nai kupine nang cingki dunai je ni tum dolo pusilang tu lamcak dunai bolo cita pini labang so lamcak bangke rara phon jojor tekan delo alang song truk tumuna jojor pik tekan delo lati nini tumbang ke la open for all dan ho kupine punchai ke ron ke wang dan ho labang so lam bangke APSLC dan ke mantune ta koi thek the lapen rara kari ke la ke autonomous ke sekari ni tumakari ke la hello lasi BJP tum nang tum autonomous terlam minjeri jong si nang tum autonomous terlam minjet lo tang dari polo 120 human ke implement nang ji pusi pubom article 244 able implement nahi polo dik check kerte polo dik check kerte hala ke dik ke bati long de je basi nang tum hala dak party belang tum lam training ke tum kerte polo ninge tum ye dekte lasi BJP apan bange ke bangia ni bange rat tum mata election bange reject thek nang ko lape non esa mala mangala hello hala sakuri kipi lape longnya patta kipi Chadel tuma long le lo long si hala Bihar UP ten kela tuma se aja kon kipi pulotang te ini tuma 62 la bangke nane pathuk ti la bangke Bihar UP ten kela anji kela atum bag Chadel tuma political right Chadel tuma land right nagalong dunji out away sida Kuniram longhang labang so BJP RSS tunang cari permangke ini labang so aja kong mangetum cehodai la ama itu Karbi atau pinianta len kota kabidolan sakuri kabelang hand mesen kabelang lasi lasona party apan mangge itu mangke reject technology labe non sakuri alam eko lagos sakuri non namlu Karbi Anglong yang bila tum hawar ke haralo je sekolah menten dengan organisasi untuk pula sekolah pawanan pula sekolah itu ndak pawanan itu ndak koyo sita itu ahlo pen hala primary lapen enia section an mangke central government semua conduct sedang appointment dengan people and itu masih situ mengandung kriya hidden subject hala bangso LPNE hala bangso ajak ko situ mengandung kriya ajak ko mangala ke pawi bokerte sudah kini Karbi Anglong social organization dan cenglok pengengar hamthang tunta labang solam mangke arti pidunde lapen lamte sipi dunde sudah kini lambang solam ke arti kipidun lapen alam cetak langgung kaci songhai pelotang te Karbi Anglong erikamnya talong ambe kelong nani kemalok tang te APSLC tu mangsilong damji latung si ningge hai chop latung si klem hai chop latung si cesong hai chop Karbi Anglong ke organization doa kaci songhai hai non ke kaci songhai ke Kuniram dan cingki joy labute cesong hai kipenang organization doang ke labang ke itu ciri nangji lapen non itu nusa jaya katha alangli naik klem unhujong se itu kesong bunde klem bunde pelotang te letum akai bangte dak singking ko kesong situm teklongji dak sibir ko bi dak sujud ko situm teklongji asini ni kado koi ban chorosi nilam theri chero hadi APSLC pen lok sini suruh kothar pen lok bang suri ke thom ne bang suri pine tunju ko sadar takla lapen BJP itu nolong kan nije pomlang sosial media lo itu lo ke sosial media ke BJP kita IT cell bila ikut najan খালি মদ খাই কিনা এতে মোবাইল ধরে নেকি খালি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার কৰি আছে যে এটা সৰু কথাৰ কথা কৈছে মই সৰু কথাৰ কনসিকুৱেন্সিটো বলে APSLC টো নাই আৰু মাত্ৰ লিডাৰে আছে ইটোৱে দেখাই আছে মানে APSLC কে আবেলো সৰু কথাৰ কে পুছি BJP একদম সোশ্যাল মিডিয়া লতাকা কিন্তু আজি দেখি পাইছে তো না তিনি রেলি দেখলানো কেনতে itu elen dek kuason te nonan jujur langgon ho saya hukum leni pojone sei kibar papra jin bonsi itu na juda prangco ini lan bang suri sose kaje tong APSLC soru pothar pen kona APSLC lonte BJP to mabilo putar kona pe APSLC na jong tak lonte no ni tu central committee pen ke hisab lot ta bang bhavisika we lan ke soru pothar pen saida lo
Ada suruh potharon BJP atau sosial media nggak pakang kan? APHLC abelo pukul lagi kepa cupaya lah. Lagi suruh pothar cutali konstitusi kau rakyat nyata, latung kepa cupai site lo. Lapen mass joining konstitusi Silong Bangsuri ini ketom pukul lagi fake mass joining. Nili tuh nak ke BJP along, api sosial tu masuk marmar dumata. APHLC pada kongsi BJP mass joining pada ngablo. Kutup keluar lo. Kopi apa lo kalau tangkap BJP atun kaphere APHLC bah. BJP kita ada boy kaya se. Karena nijor maiki kena loy kena ani kena nijor baca ke loy ani kena APHLC bunai kena mass joining kuri se. Sub duplicate mass joining, fake mass joining. Karena boy khabar na lage. Ami APHLC kita boy khona. Boy khwa to kun BJP kita boy khaise. Ita continuously 2 মাহ 3 মাহ আগত পৰা একটা কনসিকুয়েন্সি পৰা 2000-3000 APHLC মাস জয়নিং হৈ আছে বলে কৈ আছে বিজেপি কিটা বিজেপি জয়নিং হৈ আছে কৈ আছে মই বিজেপি কাৰণে এতিয়া একটা চ্যালেঞ্জ দিম আপকামিং 2026 ইলেকশন সময় যেতিয়া ইলেকশন ক্যাম্পেইন হ'ব ইটো সময় আপোনালোকে গাঁৱতে নহুমাবি ক্যাম্পেইন কৰিব নালাগে মানে আপনার মতে তো বিজেপির মতে তো এটা APHLC নাই মাত্র APHLC লিডারে আছে পাবলিক এটা সব বিজেপি গল এটু দেখাইছে তো না এই কারণে আপনালোকে ক্যাম্পেইন করব না লাগে আরামসে ঘরতে বহি থাকিবি বিজেপি তো হেদি লানন এমএলএ ইলেকশন না ক্যাম্পেইন হলো আঠেনালি তোমার টাইম বলদান কা কনস্টিটুয়েন্সি 3 বাংসি বাংসুরি পো বিজেপি তো না লগা আবিলো পুরোমাতে দি ক্যাম্পেইন হলো জন সিনালি তুমি ক্যাম্পেইন থুদে election canvas sudah kalau tangkap nang itu ke damtang mass joining ke pacubai lagi fake mass joining lagi tangkap poisa kan ke nama fake mass joining lo non itu BJP hang ke muni tum chongpui dah cepatan ide lo nanti di joining tu to ke Bharat kau gelong tu ni pha amukan ni kelas songlong tu ni pha tu api bang cepat pula kerana ni lo mati tenon ke ni tu APHLC tu ke bang kepnya joining udah bang kepnya tu ke bang Bharat ko papa ke সেটা ইলেকশন দিন তাহলে তোমার ভোট কাম্বম গেলতে লাসি নিলি পুই বাঙ্গেল হলো নন এমএলএ ইলেকশন আপা ন্যাশনাল পার্টি তুমি তুম ভানাং চুট সব কি লা APHLC ভা নাং তুম লা APHLC লং কি বটে তুম নাং তুম মাজলাম দাজুলি APHLC প্রেসিডেন্ট যে আই কাঠার বান অর্ডার আবিতিক APHLC সেন্ট্রাল কমিটি বান অর্ডার আবিতিক লা পুগনা কি চুট সব হয় কো পালা মাজলাম দাজুলি নাং তুম কনস্টিটিউয়েন্সি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তো Presiden Sekretari Alam ne arjuk kita alam itu entah Central Committee order nasi arjuku. Tapi baharan nangi cut tuntap, nangi cut tuntu konstituensi arlo, nang pecik kaki toh, lapu nangi cut tunsu alam makanya suruh pothar konstituensi, lakukan konstituensi korak truk, APHLC ni dalam dah, nali tom arjukun dari Central Committee apa yang lain aku kampian no. Lakukan hidup si alam mahal deh. Yat amar bokajan nelisita, amar suruh pothar konstituensi pura 15 বছর 3 বার MLA हुआ মানুষ আছে EM हुआ মানুষ আছে কিন্তু আজি আমি দেখি পাইছে তো না এইটো রাস্তা আমি এতিয়া দেখি পাইছে তো হ্যাঁ রাতি যাব পারিব নি এইটো রাস্তা আমি এতিয়া দিনতে যাব নোৱাৰে রাতি কেনেকা যাব এনেকা রাস্তা হ্যাঁ এইটো আমি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট হোৱাটো more than 70 years ago ফলে এতিয়ালৈকে এইটো রাস্তা আহি আছে একবাৰ দিব না এই কারণে আমি ন্যাশনাল পার্টি যিমান আমি লাস্ট টাইম আমি কোনোবা কাৰণে এমএলএ কাৰণে ভোট দিছে EM CM হ'ব দিছে আমি ব্লাক ভোট দিয়াটো ভুল হৈছে এই কারণে আপকামিং 2026 আৰু 2027 এমএলএ আৰু এমএসি ইলেকশনটো আমি সৰুপথাৰ কনস্টিটুৱেন্সি পৰা একটা চেঞ্জ আনিব লাগে আমি APHLC কাৰণে আমি ভোট দি কিনা আমি জিকাব লাগে APHLC কাৰণে আমি ভোট দিয়া জিকা পিছত ইটো ৰাস্তা দেখিবি within 5 years APHLC জিকা পিছত যদি ইটো ৰাস্তা বনাব নোৱাৰে APHLC গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত যদি ইটো ৰাস্তা বনাব নোৱাৰে next time আপোনালোকে APHLC কাৰণে ভোট দিব নালাগে ৰাজি APHLC ভানা সাত langkah lingkan foto kaplang la bangso bali kothar hawa la paglanso hawa ar biya bida jone munudung sokti ki bangai pining bang nang tung kopai ke melo sokti ki saide lo la paglanso romanta lingkan pe phaplang ar ge topik ada sok neo ini ngasama tha sida ke tang lingkan thompi dipolo ada sokti ki long le ar biya bida polo lang bida polo endele tum MLA ka pama EM ka pama ha ini tum ha kopi lo kenal India dong selam nahi mati lah, muni tum kati kiye phan, MLA aphan, HCD aphan, council kana kuti aphan, kopi polo dak, la hidia jo sobat pati kiri phan kenela na banai ne rake, selam ne rake, lasi
non MLA election ang ile pot dona tu la non MLA election lo si APHLC tum lo si bokajan eleksi penta nale tum APHLC candidate aphan vote ki kan pahai lo pulodang ta number 1 nale tum longle thepik pik longle me o bokajan eleksi adoke lasi dak hanjang langsung kan japrajan cetok lokan elektrum ningkreng barkha saikatiki ke messenger phan canal system indi langkapali voje phan HDD phan pen MLA phan pen elektrum APHLC pen kam klempu lake pinirat anu senini dak lake lahelo lasi nale tum aphan non BJP aphan vote ki pikana le to lak thana development along lelo APHLC phane vote pinon APHLC mane pahai non APHLC phan chomat non APHLC phan ang chiki tha nele koi gala halo lasi kijutsia bangke BJP chor party BJP kanghu party bangke le tum vote ki pikale gelo BJP aphan vote ki pikala kai le tumat det itu malong le ile tuma hand thikup si ile tum kache jorlo posi BJP aphan bangke vote pina melo lailo lan alam than pensi nile la pe